Kuratuika ati anacio marahofanirio mutito-ini wa Garimari riria maroyanite niguo kurumirira mahio mao maria maiyirwo muthenya wa Jumatatu utuku itura-ini ria Marura ward-ini ya Sosiani. Kuringana na mutabania wa mihango ya ruhonge rwa Red Cross gicigo-ini gia Central, anacio marakuire hau thutha wa ngucanio nene gututhuka makigucaniria mahio na aria mamayite na mundu ungi umwe aratigwo na nguraro njuru. Tension iguru koguo ndiguoya thirikari especially police maote kuona imwana icio nicio erwa atua niguo itige kuthie na mbere kwananga andu. Thigithigi ino ni yaingira thiko ya gatano guku atumia na ciana ciao magituika akugieka na njira nene magithara mioyo yao kumana na matharikira maria macacite makiria miena-ini ya Sosian, Kifuko, Garimari, Container, Chongoti, Marura na icigo iria irigiceirie tauni ya Rumuruti. Hakuna mali tunajua mali ya kwenda, ni kutembea tu kwa barabara na watoto. Maana sasa tukikaa huko na bado wanatuandama, tutafanya nini? Hakuna basi mali tutaingia, hakuna basi hata mali tutajikinga tuseme muache tukae hapa, labda watafika. Tukitaka hata kuingia msituni ama hapi na watoto ndo hawa. Au tukajaribu basi acha tufuate msituni, Mungu ajue mali atatuweka. Sasa hiyo shida kama hiyo tutafanya nini? Sisi tunaomba serikali kama ako na haja na haki ya mtu, hata arudishe kwa shamba yao. Sisi pia wasambia tuende sisi. Mashukuru-ini ma OMC Primary, Ainap Moi na Kapkures nicio cikaro njeru cia family makiria magana mana aingi ao mari a ruriri rwa Turukana aria matigite cikaro ciao magietha thayo na ugitiri. Ona gukiri uguo maugite ni matungitwo ni mathina riuriro-ini riao makwaga gia kuria na gia kunyua. Ithuĩ ta Mutharaba Mutune ni tu kulora huria tuguteithia andu aya niguo matikathie na mbere guteseka muno. Ihinda-ini o riu gavana wa Laikipia Joshua Irungu ni aragire na giikaro na ruriri rwa Turkana niguo gwetha kihonia gia gucokereria thayo. County Commissioner wa Laikipia ni athite andu othe aria mari na matharaita mugaru na watho mamaneane kuri thirikari. Gavana ucio augite kuri atongoria maraingiria uteti nditimurano-ini iyo na gucogera ngui kuria ateterithitie ati thirikari yake igutigirira thayo ni waigwo. Na wale tunaona ya kwamba sasa wakati huu wanatabua nyinyi kusema ya kwamba nyinyi wa Samburu, nyinyi wa Masai, au kuambia wale wengine enda muibe ng'ombe za wale wengine. Mjue ya kwamba hata nyinyi mnaambiwa mkuje kuiba ng'ombe za wenyewe, ya kwamba hao viongozi tukiwachagua waende, nyinyi bado mtaashwa mkikuwa mmeumia. Andu atandatu nio marikitie gukua haro-ini iyo. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.